Nibyo reka mbasuhuze mbahe ikaze bifurize kugubwa neza kuri iki gicamunsi tariki ebyiri z'ukwezi kwa karindwi cyangwa se Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2026 mboneyeho kubaha ikaze mboneyeho kubifuriza kugubwa neza ariko reka nkubwire ko tugiye kubanza kwinjira mu makuru mbere y'ibindi byose kubera yuko abarwanyi ba AFC M23 neza neza uyu mutwe mu byago bikomeye cyane cyangwa se wongeye gusa naho uhura n'uruva gusenya ni mu misozi ya Ngungu, ni mu misozi ya Rubaya, ni mu duce twa Kasake ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye bisatira Rubaya. Niho tugiye kuba twakwinjira tugaruke akantu ku kandi uko byifashe. Gusa nanone ikiriho mu makuru nkuzaniye ni impinduka zivuzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mu busanzwe abarwanyi ba AFC M23 bari basanzwe bavuga bati turimo turahangana na Kayumba Nyamwasa, turimo turahangana na Eric na Jean-Luc Habyarimana, ati turimo guhangana na FDLR, turimo turahangana na P5, ariko noneho kuri inshuro mu by'ukuri AFC M23 noneho aho bigeze AFC M23 bati amagambo ashize ivuga. AFC M23 ati iby'urugamba umenya tutaza kurushobora kubera yuko ubu tuvugana M23 igabweho igitero simusiga Karundura Karabutaka ahitwa Ngungu ndetse na Rubaya, hose ibitero byabanjirijwe n'indege nkuko amakuru arimo guturuka muri iyo myanya bitangaza. Ni ibitero byabanjirijwe n'indege, noneho nyuma yuko indege zirashe zimaze gusukura amayira, zimaze gukubura inzira, hakurikiraho ibitero byo ku butaka. Ingabo z'u Burundi, Tanzania ndetse kandi si byo gusa kubera yuko FARDC irimo. Ibi bitero ngo bigamije gutanga isomo rikomeye cyane, aho urugamba rurimo ruraba rukomeje kugenda rufatwa nk'ibitero byo kwihorera uko bwije n'uko bukeye, bitewe n'uburyo ki birimo biragenda birushaho guhinduka kuri frontline. AFC M23 yagabaga ibitero muri Kivu y'Amajyepfo, ariko imbaraga zo kugaba ibitero muri Kivu y'Amajyepfo kuri bano barwanyi sinzi niba bazisigaranye cyangwa se bari buze gukomeza muri Kivu y'Amajyaruguru kubera yuko bakomye mu nkokora gahunda noneho itunguranye nuko no mu mujyi wa Goma bivugwa neza ko gahunda ihari no kwerekezayo nyuma y'ibikorwa by'ihohotera abarwanyi ba AFC M23 bagaragaje ku munsi w'ejo, ubwo ikipe y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarimo ikina n'Ubwongereza. Byababaje rwose, abatari bake baravuga bati AFC M23 yirahuriyeho amakara, yirahuriyeho umuriro. Rero ubu tuvugana Rubaya, Kinigi ndetse n'indi myanya igiye itandukanye cyangwa se irimo igaragiye tuno duce haravugwa amakuru akomeye cyane. AFC M23 ntago bahunze kubera yuko ntago babashije kubona amayira yo guhunga. Iyo baza kuyabona bari buhunge. Bimaze iminsi bivuga ko nk'igice cya Kicanga, AFC M23 yagerageje gukoresha zino nzira, ariko bikaba iby'ubusa kubera yuko AFC M23 yari yamaze kugenda itegwa ibico bihambaye, yari yamaze kugenda mu by'ukuri yisanga mu mayira akomeye cyane, aho kugeza kuri ubu ngubu cyangwa se kugeza kuri izi saha uyu mutwe wa 23 ushatse mu by'ukuri bivugwa ko wakabaye umanika amaboko rwose ugashyira intwaro hasi, ariko abenshi bati M23 ibyo ngibyo nayo ntago ibikozwa. Turi muri Bahunde, turi muri Mufunyishanga, turi muri bino bice bigiye bitandukanye byose bicukurwamo amabuye y'agaciro, turi za Rushebere, turi za Kazenga, turi za Ruwoshi. Aho hose turanyarukira dukubiteho kubera ko Wazalendo bikusanyije guturuka za Burera. Aho hose barimo baramanuka Prito za Burora, barimo baramanuka baraza kugaba bitero ku bwinshi, akaruni kenshi ku musozi kubera ko baravuga bati igihe cya M23 ni iki kugira ngo basige ino myanya, ni iki kugira ngo basige bino bice bicukurwa mu mabuye y'agaciro. Abacukuzi b'amabuye y'agaciro bamwe babihagaritse kubera ko baravuga bati
mu by'ukuri nta masaha dufite yo kuba tukiriho. Abandi bakavuga bati igihe ni iki kugira ngo tubohorwe cyangwa se bakurwe mu maboko ya zino nyeshyamba za M23. Ubu tuvugana amakuru neza neza aravuga ko nyuma y'uko ibice nka Kibati, Kinigi, Runigi bigabweho ibitero, za Kasake, ndagira ngo nkwinjize noneho muri kano gace karimo kuvugwamo ikintu bita imiripuko, ikintu bita za Nyamugigima. Already Kibabi bamaze kuyirenga, abasore ba FARDC bakaba bamaze kugera ahantu bita Kibahi, ndetse sibo bonyine gusa cyangwa se ntabwo bari bonyine, kubera ko hazarendira hari General Jean Noheli wo bita bagabo hano bamaye amazina, ariko mu by'ukuri hari bita autoproclamé General Noah Mashano, hari bita General Jean Marie Bonane. Aba basore rwose nabo ngo bari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uwo bita Mutayomba nawe biravuga ko yamaze rwose guhaguruka ubu ngubu, arimo aragenda hariya yegera imbere ingabo za Tanzania, nubwo imibare itazwi, nazo zikavugwa ko ziri mu barimo kugaba ibitero cyangwa se mu bari kwerekeza muri no myanya yari isanzwe igenzurwa na FC23. Uyu mugabo ngo ashaka no kuba afite umujinya cyane, rwose, kubera ko aba M23 mu minsi ishize yaje gusa nk'ahagambanirwa na bamwe mu bayobozi bo hejuru, bituma atsindwa, kandi already yari yamaze kwizera ifatwa rya Rubaya. Ibihembo bye byari biteganyijwe abihomba cyo, ariko aravuga ati rusibiye aho ruzarengera. Kibahi ubu rero bikaba bivugwa ko nyuma y'uko ingabo zivuye Kibabi, ubu ahitwa Kibahi tayari ikintu bita umuriro watangiye kumvikana. Ntabwo ari kure cyane, kubera ko niba wumva ko wamaze kurenga Kibabi wirimo usatira Rubaya, na gace kari bugufi cyane karimo kumvikanamo za Nyamugigima, harimo guterurana gukomeye cyane, harimo guhangana gukomeye cyane. Abarwanyi ba FC23 batagira ingano biravuga ko batakarije ubuzima muri iyi mirwano. Uduce nka Kinigi murabizi ko twabaye tombe. Ubwo rero sinzi igisigaye kugira ngo uyu munsi dutangire tuvuge insinzi ya FARDC muri ino myanya. Ubu tuvugana bamwe mu baturage barahungiraho bita Kisuma, kubera yuko bafite ubwoba. Hitwa za Kahundu ababashije gusokera mu rundi ruhande, kubera ko baravuga bati uruhande rwa Kibahi nk'uko nabikubwiye ruri kuberamo imirwano ikomeye cyane, ruri kuberamo amasasu menshi, ruri kumvikanamo imbunda nyinshi, bigatuma bamwe mu baturage batangira guhuruza nyine ab'imiryango yabo iri hafi, babasaba bati niba muri hafi mu dutabare bihambwe. Ubwoba ni bwose, kuko abaturage bari kwibaza bavuga bati ese mwabantu mwe, iyi Rubaya nifatwa haraza gukurikiraho iki? Biraza kuba bigenda bitera utwo duce ntituri buze gusakaramo imirwano. Nuko bimeze Kibahi, mu kanya gato dushaka kuza kumva bavuga bati tombe, nkuko Kibabi byagenze. Hibu Special Force barahari, ndetse izi mission nabonye Amerika isa nkaho izishyigikiye, kubera yuko Amerika yamaze no kugaragaza ko ibijyanye n'ibihano rwose ngo itari buze kwirwijuririra ibihano byafatiwe u Rwanda bikozwe na UN, kugeza ubwo bavuga batahubwo mu byongera. Ubu tuvugana ibice bizengurutse Mikenge ndetse na Pwezero ngo byarashwemo amabombe n'ingabo z'u Rwanda bifashishije drone. Abapilote ngo bakaba bakomeje gucana umuriro muri kano gace. Igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo na leta ya Kongo muri rusange kavuga ko mu by'ukuri muri ibi bitero ikirere cya Repubulika Demokarasi ya Kongo hano muri tuno duce bamaze kugitakaza. Ikirere cyo bamaze kugitakaza, kirasa nkaho kiri kugenzurwa na FM23, kubera ko niwumva bari kuvuga izi ngabo z'u Rwanda wumve ko barimo kuvuga M23, kubera ko leta ya Kongo ivuga ko yagabweho igitero n'ingabo z'u Rwanda, ndetse ikavuga ko kugeza kuri ubu ngubu n'ibitero n'ubundi bikorwa na twirwaneho izo ngabo zibigaragaramo. Situation rero ihari iri guturuka Mikenge ndetse na Pwezero, ni umuriro ukomeye cyane, n'itanura ry'ibitero bikomeye cyane bidasanzwe byongeye kugenda byumvikana, byongeye kurushaho gusakara hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. FARDC nayo yizeza abaturage ko iraza gukomeza gukora ibishoboka byose
kugira ngo umutekano wa hano muri ino myanya ubashe kuba warindwa. Abaturage bangaba bakeneye kurindwa, abaturage baba bakeneye kurindwa nyuma yo guhura utu duce tumaze iminsi turi mu mirwano. Amezi agiye kuba menshi rwose, amezi agiye kuba menshi ngira ngo ahubwo n'imyaka, kubera yuko ibitero birahagarara bikongera bikubura, bigahagarara bikongera bikubura. Bivuze iki rero? Bivuze ko mu by'ukuri bino bigaragaza ko harimo ikibazo gikomeye cyane. Niko bimeze rero ku butaka bw'uburasirazuba bwa Congo. Amakuru akaba avuga rwose ko kugeza kuri ubu ngubu muri utwo duce naho harimo kumvikana ibitero bikomeye ku buryo budasanzwe. Mu mujyi wa Goma haravugwa iki? Ibintu bishobora guhinduka isare yose mu mujyi wa Goma rero mw'abantu mwe, kubera ibintu AFC M23 mbona yatangiye kwikururira birimo kuyivugwaho. Murabizi ko aka gace karagenzurwa n'inyeshyamba za M23 kuva mu kwa kangahe se, ahubwo hashize iminsi kuva 2025 mu kwezi kwa mbere kwaho, uyu munsi turi 2026 mu kwezi kwa karindwi, urumva ko hashize iminsi myinshi. Ibi bice rero ku itariki ya mbere ku munsi w'ejo habayeho umukino wahujije ikipe y'igihugu ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'Ubwongereza. Noneho leta ya Kongo iza kubanza igitego, abaturage bagira batya birara mu mihanda, mu masantere, kubera ko umukino wabaye hagana mu masaha saa 12 baraserebura bati rwose intsinzi ikomeye cyane. Ariko intsinzi yabo bamwe mu by'ukuri nta nubwo yasize bakirimo umwuka. Ngira ngo ifoto zimwe n'izimwe mwagiye muzibona, hari zo twashyize mu group ya WhatsApp twagiye twakira zigaragaza neza nyirizina ishusho y'ibyabereye muri tuno duce. Bati Goma ku munsi w'ejo tariki ya 2 Nyakanga 2026, umwe mu bari rwose kwishimisha cyangwa se kwishimira intsinzi igitego cya mbere Leopard ikipe y'igihugu ya Repubulika Demokarasi ya Kongo maze kubona ngo inyeshyamba zo mu twa AFC M23 zarahise rwose zimurasa, ziramuhitana, ziramwica. Ngo bahise bamurasa. Ni mu gihe mu minsi itambutse ubwo iyi kipe yakinaga umukino mu by'ukuri wayeshaga iki cyiciro yakinnye ku munsi w'ejo, nabwo bivugwa ko hari abandi benshi batakaje ubuzima mu bikorwa nk'ibyo ngibyo. Raporo noneho ziza gusohoka nyuma y'izi ngizi zisohotse, ndakeka ko AFC M23 rwose bishobora kuzayigora kwisobanura kuri bino bikorwa bamwe mu barwanyi bayo bakomeje kugenda bakora hano mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko bino bikozwe kubera ko video zagiye agaragara, amashusho cyangwa se amafoto nayo yagiye agaragara, abaturage barira bavuga bati nta bandi babikoze, cyangwa se babigezemo uruhare, basobanura yuko ari M23 yaje kubigiramo uruhare. Ni ibikorwa rero byaranzwe cyangwa se byakomeje kugenda bivugwa cyane cyane mu mujyi wa Goma, especially mu mujyi wa Goma. Ibi bikorwa niho byavuzwe. Niba barimo kwikanga ko wenda haziyemo Wazalendo, niba bari kwikanga ko haziyemo FDL, niba bari kwikanga ko haziyemo FARDC ikabigabye ibitero, ntabwo mbizi impamvu zino nyeshyamba zakomeje rwose kugenda zivugwaho ibikorwa nk'ibi ngibi. Ni ibikorwa bigayitse, ni ibikorwa mu by'ukuri bitari byiza habe na gatoya, birimo kuranga izi nyeshyamba za AFC M23 mu bice bigenzurwa cyangwa se hagenzurwa n'uruhande rw'izi nyeshyamba. Ntabwo ari ibyo byonyine gusa, kubera yuko nk'ubu izi nyeshyamba za AFC M23 zagiye zivugwaho amadosiye menshi babashinja ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Sinzi impamvu badabihagarika cyangwa se ngo bamwe mu bayobozi babo bavuga ko rwose baharanira uburenganzira bwa muntu bavuge bati ibikorwa nk'ibi ngibi bihagarare. Tukiri ku makuru y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo bikorwa mu bice bigenzurwa na AFC M23, nyemerera noneho twerekeze aho bita muri teritwari ya Rucuru. Muri teritwari ya Rucuru wa muntu we hari kuvugwa iki noneho? Ahangaha ni aho bita muri Bwisha, uhite Bwisha, abasivili barenga 500 ngo barishwe aho bita Bwisha, ndetse ni muri shofero ya Bwito. Bikaba bivuga ko aya makuru yashyizwe hanze nyuma yuko ishusho ya satellite yafashwe n'ikigo cy'Abanyamerika NASA ishimangira ibitero by'ingabo
za 23 ngo ndetse kandi bikaba byaragizwemo n'uruhare n'ingabo z'u Rwanda muri tuno duce tw'irucuru. Satellite zikomeje kuba satellite zirimo zirakabuta amakuru ngo abantu bagera kuri 500 bwisha ntago babashije kuharenga. Satellite ngo yarabifashe muri rucuru. Biravuga ko mu by'ukuri ngo bikorwa nk'ibi ngibi rwose ari bikorwa byuje ubugizi bwa nabi ndenga kamere byagaragaye. Niba bavuze bati abantu 500, 1, 2, 3, 4 ukava kuri 4 ukagera kuri 50 ukava kuri 50 ukagera ku 100, aho ngaho mushatse mwatangira kugenda gake kubera yuko ibingibi ahangaha no gufungwa bizamo kandi gatirwa ibihano cyangwa se hagabaho gufata ibihano biremereye cyane. AFC mu 23 yagiye ivuga kenshi ko gerageza kugaragaza ko mu by'ukuri ihakana bene ayo makuru, ikavuga ko rwose ngo irengana, ariko kuri inshuro sinzi ko ibingibi bari buze kubitaruka mama we, kubera yuko raporo zamaze gusohoka. Nakubwiye ni raporo zirimo kwisukiranya ubutitsa umunsi ku wundi. Turabona raporo zivuga byinshi byagiye bikorwa, zivuga byinshi byagiye bikorwa mu bice bigiye bitandukanye. Aya nayo ni amakuru aturuka muri rucuru agaragaza neza amahano amarorerwa yakozwe. Kuko ibingibi ntabwo byizanye cyangwa se ntabwo byabaye. Satellite ngo zarayafashe ndetse hari ibimenyetso bigaragaza neza ibyabaye. Ati kandi hari ibimenyetso simusiga ngo satellite zarabifashe. Ati inkongi z'umuriro zatewe n'ibikorwa bya gisirikare zasize ibimenyetso bishobora kugaragara hifashishije amashusho yafashwe n'ibyogajuru mu bice bya Bwito na Bwisha biherereye mu burengerazuba no mu burasirazuba bw'akarere cyangwa se bwa teritwari ya Rucuru. Ngo itsinda ry'impuguke z'umuryango w'impuguke ku bibazo bya Repubulika Demokarasi ya Kongo ryagereranyije ubuhamya bw'abarokotse n'amakuru yakusanyijwe n'ibyuma bifata ubushyuhe biri ku byogajuru. Raporo yabo yo hagati y'igihembwe nimero S/2025/2858 ngo ivuga ko idashidikanya ko isesengura ry'amafoto, amashusho yafashwe n'ibyogajuru ndetse n'amakuru ya systeme yo gutahura inkongi z'umuriro ya NASA yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ryemeje byinshi muri ibyo bikorwa ko byabaye koko. Ibyabaye ngo bifite amatariki azwi neza. Mu mpera za Mata no mu ntangiriro za Gicurasi 2025 ingabo z'u Rwanda arizo RDF hamwe n'umutwe wa M23 bagabye ibitero bihuriweho bigamije kurwanya FDL ndetse n'abasivile bakekwagaho kubacumbikira mu gace gatuyemo cyane abaturage mu bwoko bw'abahutu. Abashakashatsi bavuga ko habayeho kugota abaturage, kwicwa mu buryo bwihuse kandi butabanje gukurikiza amategeko, ndetse no gutwika nkana amazu n'imidugudu yose. Ibyuma bya NASA ngo byafashe amakuru y'inkongi naza mwabyumvishe y'inkongi z'umuriro zahuriranye n'ibi bitero, bikaza no kwemezwa n'amashusho ya gahunda ya Copernicus yo ku mugabane w'Uburayi. Usibye Amerika n'ibigo byo ku mugabane w'Uburayi ngo byarabifashe. Umubare wahitanwe n'ibi bikorwa ni munini nk'uko umuryango w'abibumbye n'imiryango itanga ubutabazi babitangaza muri iyo raporo. Ngo kuva ibikorwa bya gisirikare byatangira muri Mata, abasivili barenga 300 bari bamaze kwicirwa mu bwami bwa Bwito bwonyine. Hagati ya tariki 9 na tariki 27 Nyakanga ngo hongeye gutangazwa ko abasivili nanone barenga 300 bishwe mu gace ka Binza. Raporo ivuga ko ibikorwa by'ubugome bwakozwe mu buryo bunoze kandi buteguwe. Akenshi imirambo yajugunywaga mu nzuzi kandi abayobozi ba M23 babuzaga abaturage gushyingura babo. Agahinda gakomeye cyane. Ngo babuzaga abaturage rwose gushyingura abo babaga bishwe.
raporo ngo inagaragaza ko ubu buryo bwo kwibasira abaturage bufite ibisobanuro mu mategeko mpuzamahanga kubera ko abasivile bibasirwaga hashingiye ku nkomoko yabo cyangwa se ku muryango bakomokamo. Impuguke z'umuryango w'abibumbye zikavuga ko ngo ibyo bikorwa bishobora gufatwa nk'ibyaha by'intambara cyangwa se ibyaha byibasiye inyokomuntu. Raporo ivuga ko kuva muri Mata umubare w'abasivile bishwe muri Bwito na Bwishwa warengeje abantu 500 n'ubwo impuguke zigaragaza ko zitabashije kubona imibare yose yemejwe mu buryo bwigenga. Ibi bikorwa kandi ngo bivugwaho kuba byarakorwaga ku mabwiriza y'ubuyobozi bwa gisirikare. Uturere twa Bwito na Bwisha two muri FCM23 yita akarere ka mbere k'ubwirinzi kayobowe na Buduwingaruye. Uyu mugabo asanzwe azwi mu muryango w'abibumbye. Mu myaka ya 2014 yafatiwe ibihano na UN kubera ko mu bikorwa byo kurwanya FDLR mu 2009 yari yatanze amabwiriza agira ati abagabo bose bakiri bato bicwe n'abana, abagore n'abasaza bafatwe boherezwa mu Rwanda. Nyuma y'imyaka 16 raporo igaragaza ko ibikorwa bisa n'ibyo byongeye kugaragara muri ako gace kamwe. Imyigaragambyo y'abahunga yakurikiranye aho iyo mirimo yagaragaraga. Ibiro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku mpunzi HCR muri Uganda ngo byatangaje ko impunzi zirenga 70,000 zinjiye muri icyo gihugu hagati ya Mutarama na tariki 21 Nzeri 2025. Umubare munini wazo ngo wageze muri Uganda ukuva muri Mata igihe ibikorwa byo kurwanya FDL byatangiraga gukaza umurego. Benshi muri abo baturage bahunze bavuga ko bari barabujijwe kugera mu mirima yabo, ibintu byateye impungenge ndetse biteza inzara n'ibura ry'ibiribwa. Bamwe bafatiye mbere bavuga bati aho kwicwa n'inzara turicwa n'ingendo. Amashusho y'ibyogasho rero ngo yahinduye uburyo ibibazo bisuzumwa. Igitero gishobora guhakanywa, itariki ikivugwaho, imipaka cyangwa se ubuhamya bw'umuntu bugashidikanywaho, ariko amakuru y'inkongi z'umuriro yanditswe n'ibyuma bifata bushyuhe agaragaza neza aho ibyabereye n'igihe byaberaga kandi akemezwa n'amakuru aturuka mu byogasho bitandukanye. Bigorana kuyahakana kubera ko ngo aturuka mu byogasho bitandukanye. Wenda aba ari uruhande rumwe bavuga ko ari ibinyoma, atari ko kubera ko aturuka ku mpande zitandukanye biragoranye kuyahakana. Aya makuru kandi ngo aremezwa n'amakuru aturuka mu byogasho bitandukanye. Kuri ingingo itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye ntiryashingiye gusa ku buhamya bw'abaturage ngo ryerekanye neza aho imidugudu yatwikiwe n'igihe ibyo byabereye. Abantu 500 bakaba rwose ngo barishwe. Hanga abantu 500 ari abantu bake. Ibi rero birashinjwa AFCM23, birashinjwa ingabo z'u Rwanda ngo nibo babigizemo uruhare ndetse nibo babiteguye. Abagera mu 70 muri icyo gihe barahunze bahungira muri Uganda. Ibihano nakubwiye nti biraza kongera kuvuza induru nyuma y'izo mubana zirimo zirasohoka. Nk'abangaba ba Buduwingaruye barimo kuvugwa bashobora kongera gufatirwa ibihano. Ntabwo byatungurana, ntabwo bishobora gutungurana kubera ko nanone ku Rwanda bishobora kugera kubera ko urumva ko mu bivugwa cyangwa se mu bavuga kubigiramo uruhare. U Rwanda ntabwo rwigeze rusubira mu by'ukuri, ntabwo rwigeze rusigara narwo rwavuzwemo. Ibigaragaza cyangwa se byerekana ishusho y'uko ikibazo giteye, ubukana gifite ndetse n'uburemere gifite. Mwitonde cyane rero. Hanyuma reka mbabwire ko ibyo ni bimwe mu bizari bikomeje kugenda bitangazwa. By the way, nshimira abantu mwese mwari mudukurikiranye, nshimira abantu mwese twabanye. Makuru yo muri Kivu y'Amajyepfo za Mikenge Puezero, Kivu y'Amajyaruguru za Kibahi, Rubaya, amakuru yo muri Rucuru, Bwisha, Bwito ndetse n'ahandi murabyumvishe byose, mwumvishe birimo gutangazwa. Nta kindi rero gisigaye, kanda subscribe turusha kugenda tubana, kanda like, share ibitekerezo byanyu n'inyunganizi. Turakomeza kurusha kugenda tubyakira uko amasaza kugenda yicuma. Unyarukire kuri Rwanda Politics kandi subscribe, ndakwinginze. Niba ukunda ibiganiro n'amakuru tuzgutangariza hano kuri John Info, naho unyarukire kubera ko niho byinshi binakomeje guca. Nari Bosco rero.